Pozdrav! Danas izrađujemo proljetnu fotomontažu. Za današnji sat likovne kulture pripremite škare i ljepilo, papir na kojem ćete lijepiti oblike te časopise iz kojih ćete izrezivati oblike. A po potrebi može vam poslužiti i kolaž papir ako nemate dovoljno časopisa za izrezivanje oblika. Zaustavite video i pripremite se za rad. Kompozicija je raspored dijelova, gdje se što nalazi u nekoj cjelini. U nekadašnjoj željezničkoj kompoziciji, lokomotivi, raspored je ovakav. Prva je lokomotiva koja vuče vagone. Nakon nje vagon s ugljenom za loženje, teretni vagoni i na kraju putnički vagoni kako dim lokomotive ne bi dopirao do njih. Rekomponirati znači preurediti, stvoriti novu kompoziciju od dijelova stare. Rekomponirati možemo i fotografije i dijelove fotografija, a tada se nova kompozicija zove fotomontaža. Od dijelova oblika iz časopisa stvaramo nove posebne zanimljive likove i oblike. Nova slika dobiva novo, drugačije značenje, koje joj daju dijelovi različitih fotografija složenih u sasvim novu cjelinu, kompoziciju. Pri izradi fotomontaže prvo moramo odrediti na što ćemo lijepiti oblike. Nakon toga režemo oblike iz časopisa i raspoređujemo ih na papiru, rekomponiramo. Stvaramo nove odnose među oblicima. Kada se odlučimo za jednu od novostvorenih kompozicija, odnosno u raspored posloženih dijelova nove cjeline, lijepimo ih na papir te dodajemo detalje. Proljeće budi mnoge uspavane životinje, javljaju se biljke proljetnice. Doziva ptice, selice da se vrate. Zato ćemo mi dozvati jedno zamišljeno proljetno biće. Danas ćemo kolažem iz časopisa slikati proljetno biće, rekompozicijom i fotomontažom. Pokušajte osmisliti drugačije i neobičnije, još različitije biće od drugih. Zaustavi video, svoj rad fotografiraj, fotografiju pošalji svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je kolažem slikati proljetno biće rekompozicijom i fotomontažom. Što je rekompozicija? Rekompozicija jest iznova ponovno komponiranje različitih dijelova. Što je fotomontaža? Fotomontaža je komponiranje, odnosno dovođenje postojećih elemenata ili dijelova u novu kompoziciju. Kako vam se svidio današnji sat likovne kulture? Te jeste li zadovoljni svojim radom? Promotri. Opiši dijelove lica. Od čega je sastavljeno ljudsko lice? Gdje uočavamo rekompoziciju? Portret ljeta se sastoji od potpuno različitih vrsta ljetnog voća i povrća. Trešnje krase rub kose i čine gornju usnu, obraz je oblikovan od breskvi, nos je krastavac. Vidljivo je uho, klip kukuruza, a haljina je u cijelosti izrađena od pšenice. Slika je naslikana komponiranjem različitog voća i povrća u novu kompoziciju, na način da su ranije razloženi elementi složeni u novu kompoziciju. Zbog toga je zovemo rekompozicija. Hvala na pozornosti i pozdrav!